Đukanović je juče bio u Herceg Novom i čudi me da niko nije primitio jednu zanimljivu stvar. To je Milo Đukanović, ako ga je ko zaboravio. Da li vam je ovdje nešto čudno? Pogledajte sada, Đukanović se vraća na fabrička podešavanja, jer ovdje je trobojka. Dakle, ovdje je trobojka. On je 30. avgusta, a provjerite na fotografijama, imao scenografiju samo crvene boje i eventualno zlatna boja za obrub. Dakle, u Herceg Novom imamo bijelu boju, imamo plavu boju, imamo crvenu boju i eto da se nađe ta zlatna. A šta imamo još? Imamo i ćirilicu. Imamo i ćirilicu. Dakle, šta želim da kažem? Sad smo se malo šalili, ali stvar je ozbiljna. Davljenik u političkom smislu se hvata za slamku. Ovim pokazuje kako se odnosi prema građanima Crne Gore. Na jednom mjestu u izbornoj kampanji ide sa crnogorskom ikonografijom, ono kako on misli da je crnogorska ikonografija, a sinoć u Herceg Novom dolazi sa trobojkom. I poručio bi komitama, takozvanim komitama, da malo puste nas na miru i da idu na novu adresu kod Đukanovića zbog njegove ove trobojke od sinoć i pozivam komite, dakle, kod njihovog lidera zbog ove ćirilice i zbog ove trobojke. Hvala vam puno za ovu fotografiju i reći ću, evo možemo bez njega da ne bude previše iza mene. Pravi novi. Sloboda u našim rukama. Zaokruži broj 3.